a kada ne treba davati antibiotik. Dakle, kad imamo jasno dokazanu virusnu infekciju, antibiotik tu nema šta da traži. Sad tu nastaje onaj čuveni problem. Da ja dam antibiotik da se pokrije dete. Svaka virusna infekcija može se iskomplikuje. To je potpuno jasno. Ali kod ogromne većine virusnih infekcija se te komplikacije ne mogu preduprediti davanjem antibiotika. Naprotiv, mi davanjem antibiotika kod virusnih infekcija slabimo imunitet deteta i tako povećavamo verovatnoću da će se desiti komplikacije. To je suština. Kada se dese komplikacije, na primjer, kad se desi bronhitis ili ne bože upala pluća u sklopu virusne infekcije, kada postoje indikacije za davanje antibiotika, tad damo antibiotik. Ali ta se, da kažem, komplikacija dešava kod 5 ili 7 ili 10% dece. Pa sad ćemo mi da dajemo svima antibiotik da to sprečimo, a to se sprečiti ne može. To je suština. Kad se komplikacija desi, da, daju se antibiotici. Unapred davanje antibiotika kod virusne infekcije potpuno pogrešno. Pričali smo o imunskom sistemu. Dakle, jedno je taj primarni imunitet ili urođeni imunitet, koji je najvažniji. On je temelj. A stečeni imunitet se gradi tako što naš imunni sistem dolazi u kontakt sa patogenima, na primjer virusima. Dakle, te česte virusne infekcije, kad ih pedijatar ispravno isprati i kada one ne dovode do komplikacija, dakle, dete nema bronhitise, nema gnojnu upalu uha, pričali smo o talgiji, vratit ćemo se na to, nema upale pluća, te česte infekcije u stvari pomažu da se izgradi imunski sistem. Dakle, one nisu problem. One su problem samo ako često daju komplikacije, i problem su ako deca dobijaju nepotrebne antibiotike. Pričali smo, ako deci damo antibiotik sada zato što ima virusnu infekciju, pa taj antibiotik ne deluje, pa dete za 5 dana dobije visoku temperaturu, onda dajemo širi spektar, pa onda ne deluje ni taj antibiotik i onda se desi da dete zaglavi u bolnici, dobija intravenske antibiotike, a kad vratimo priču na početak, kad analiziramo, vidimo da uopšte nije ni trebalo da dobije antibiotike. To je suštinska stvar. Ne davati antibiotike kad dete ima obične virusne infekcije.